Birta Thepi Arjuita. Jirikindeng BPSC hin ke juna lang kaduri ihin staff nurse ka ve lapen thir thip chokidar ave seta district asor kang check te kang henlo hadak ali. Pinangan Sericulture Farm rongkang Samkeman Sericulture AIM Raju Tiso Kopisi Sai Kedengji. United Student Union of Karbiang Longatum Longhong Kithivaret Aputhak Pinpura Lo Kepajirdam Bangsohut Dilip Mohanta Aphan Arpupen Kepasunji Aphan Chingwai Ponpo Pusi Bromo Lamchak Pidun. Ihum kapasang kok atra aphan kapatong ajoy ni humni langbi langklocok. Karbianglong Autonomous Council ke parlo Department thongke pangbong pen Sericulture Department ta isilo. Sita Sericulture Department along rat ale long opuam matsi chathandu na thaibe. Jese Met West Karbianglong arlo Ongdung Sericulture Farm Ongdung Sericulture Farm Manager ake joy pen achiklo bainong ke chopa joy pen kapre kaching thuabe. Bakalia Iragaon Sericulture Farm amuke wangbe alam aputhak batai paklang aphitta Karbianglong Autonomous Council Sericulture Department pen thangna rasai kideng pon theklong le lapen tarabasa Sericulture Farm aputhak tasitami birta along paklang pon lo sitami non puanta thangna rasai kideng thekpon long le sonthak thaksi West Karbianglong Amrengarlo Jirikinding pen kilometer krohini kahilo muthade Sericulture Farm ta Wirkoksi non rongkang samason si mandet munit ke damta phire memeset bangso puthak pherangke tum patini damahut hadakaratum ke thandu na tengke bangso Sericulture Farm ke ningkan phoso selo kanghap lapen ladak ke hakoman tu penlone farm manager matsi wangwe pusi than lapen hapu bearong rong asar pen ke than pona tengke koman tu penlone tamajok wang bangawe lapusi pangram susi do pusi than lason thak umkher mi mukoi lumalongta lason thak luputa birta long tu langsung muni lo musan man wang udet ke nomor tabe gaung sorde arong lo bangsa muni la lo musan ke thek long le pin na Nine nong Amreng constituency angkang Jirikindeng BPSC hello isi se kachelanga hem ke thedunga dimlo seta Jirikindeng BPSC along achokamar atum akisungang bongsi kaiketa karjap madu amuni datum ta langke kinang sot seta Jirikindeng BPSC along ke doprong achokamar atum ke kaching thiji alangke aphialamlo kijunji alanganta kachi thidu nangji pusi Jirikindeng BPSC along ke do atum pherangke angno jaipon lapenan parta ihinana Jirikindeng BPSC along staff nurse kawe puke pini penap alam kalilo staff nurse nangji puke apong Jirikindeng BPSC achokamar pen anparta hawarara datum pen tuning rialo pida da phita piniarni anta COVID-19 apora hot setame staff nurse ke theglong le det lake council atum hadak ahawarara atuma phan kilang plot kalima bangso staff nurse kawe ajok fil ke damnang ANM atumsi staff nurse a duty ason anta claim ponanglo ningduk meme alama bangke ANM field duty damdet apida staff nurse a duty along pinyarni anta claim jog jelang lasi Karbianglong Autonomous Council kachari pon CM tuliram ronghang medical EM konsing rong piatum pen Jirikindeng BPSC aphan prabjin pen akisung pen kipajok ponji aphan hawarara datum pen towar cholanglo anchota kali hada kithir thip achok kidar anta avesi Management Committee atum saijok JC temporary chokidar binangkoklo Dokmoka Municipal Board angkang Ward Number 3 Commissioner Prohalat Timung Methang Jongjong Pen Don Kri Troksi Rapho Aradaphan Sang Dali Puruyathe Haihui Ake Joy Pen Keron Pajirpon Laso Hood Ward Number 6 Commissioner Sarlongki Tiso Ward Number 2 Commissioner Chanda Timung Chitongdun Dokmoka Pen Longkiram Teron News First Karbianglong West Karbianglong District angkang Arlo Kedo Kheruni Police Station along OC Aban A Bormon aphan Terek Ponderapi Puthot Officer in charge Akimi Anthony Rongpia Pansi Kheruni Police Station along Arpu Pekponlo Rongpia Arpu Deng Det Apijong Pini 24 plus as CWC cleared up terang lapen area sa anghwa tumahin pen Karchodam Pinpur Me OC Anthony Rongpi Jirikindeng Police Station along Ponsi Kheruni Police Station along Akimi in charge Arpu Denglo Bangso Karcho Asai ang Deng along Pherangke Mohon Ingti Pabitro Kathar
lapen Anilson Kathar atumta chetong dun jengkhapen Pabitro Kathar News Fast Karbi Anglong. Fuluni Circle atumpen patirpi ponsi disaster management asang bakpani LP School kabulirong hang arong ration card kavelapen sakuri kave arat atumaphan sang inuralong linpho kejoy rondam SK Nia Singh Rongphar Mondol David Teron Ondor Singh Terang lapen rong asar tum cerap ceto dunsi bangso asang ing samjin pen ron pacitang pon dok muka pen longkiram Teron News Fast Karbi Anglong. Non malom asamang kangar lo kipang ringa pia burki turpen munir atum kapiri miajok veterinary department pen sai ki claim kipang priajok atokano longhong ki TR ni bangsi ke bat pu teglongsi US UK song atum EM Burma metang ahemalong pinpuralo pajirdam Pinpuralo along ke jongduna tengke non malom longhong ki tiara along veterinary department mate Dr. Atum sai che claim clear putak inquiry padonangji lapen diviong hoi kang nibom dilip mahanta phan arpupen pasun nangji lapen longhong ke pangring pen ki tia longhong ahem puat tumapan compensation pinangji pusi jongdun bangso along US UK AMI pu bibison teron lapen jintu hajarika tum patir pipon laso along EM Burma hin penta mahanta phan ke pasun jia putak Karbi Anglong Autonomous Council CM pen chingwai pon popusi lamchak chipidun আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভাগীয় EM ডাঙৰীয়াক আজি আমি লগ কৰি তেওঁক আমাৰ যোনটো কাৰ্বি আংলঙত গাহৰি যোনটো মৃত্যুমুখলৈ গৈছে কিহৰ কাৰণে গৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এখন স্মাৰ্ট পত্ৰ তেওঁক এখন প্ৰদান কৰোঁ আৰু স্মাৰ্ট পত্ৰখনো আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদান কৰোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমান বিভিন্ন ঠাইত যোনটো গাহৰি মৃত্যু গৈছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে তেওঁলোকক যাতে ক্ষতিপূৰণ দিয়ে যেহেতু এখন ভেটেৰিনেৰী কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ এটা নিৰ্দেশ দিছিল সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁক কওঁ যে ডিমাণ্ড তেওঁক কওঁ যে আমি ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়া এটা ব্যৱস্থা লয় আৰু লগতে আৰু এটা অৱগত কৰাওঁ যে যোনজন ডিঅ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ যোনজন আছে তেওঁ কোনো সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁক যাতে নিলম্বন কৰে তেওঁ কোনো এতিয়ালৈকে ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো সেই পদক্ষেপ যেনেকুৱা ধৰণত ল'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ আমি লোৱা দেখা নাই আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁক অতি সোনকালে নিলম্বন দাবী কৰোঁ যিহেতু কাৰ্বি আংলঙত তেওঁ 3টা পদত তেওঁ নিযুক্তি হৈ আছে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ Karbi Farmers Association lapen veterinary department atum chelangsi pinile thotta Singhason constituency Vidya Singh Tokbia rongalong asamang tangalong swine flu ke sopen longhong kitia phaido o lasonsi Karbi Anglong nang palele det aphan veterinary department pen KF chelangsi pini rongali Vidya Singh Tokbia rongalong longhong lapen chainong aphan ingprim kipum lapen cherok tokamai kang nipon lasolong veterinary department DVO Dr. Dilip Mahanta Dr. Anthony Phangcho Dr. Rajen Ronghang Dr. David Bordoloy lapen KFA Maipu Tingku Ingti Kongchun Bang Soron Singh Rongpi Dun Maipu Robinson Teron lapen KSYC Maipu Prakash Terangatum Chetong Dunsi Ingsam Jinpen Pachun Pon News Text Report News Fast Karbi Anglong Non malong so phan bir tang ton sina. Please step in Phangcho Stationery Rongkhelan Dipu Manja Road Karbi Anglong Assam. You will get all types of electrical items, school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items, a branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount, for example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven and all types of copies including long and short. Till stock. For more details, please contact 700-2622-843. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472-039-605. Birta Kanton Pen ng Jiroy Tulo. Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Pen Jalinsi, Commissioner Tumpen Pen Dokmoka Hitiarlo, Batay Hinia Pong Kichok Doaya Lang Ki Apon. Non malom apiong COVID-19 positive apay ng Batboma Sonsi,
Hawar tin kacere mate cerok toke do kenang sota porhut pura lang litung hitiar lo dawaya lang aponsi coronavirus kesuk lungpon lo. Bangso sayalong video jili terangpi lapen kapre-kapre ketegi dingatung cetong dun. Dok mokapen long kiram teron news fast Karbiang long. Dok Moka Police Station angkang National Highway atawar pilang hinalong ihum pasang kok atrak NL01 AA 1223 agariapan. Nogong penbang bom AS01 8121 atrakapan patong pidajok humni amata lang dialong cebarcok. Kachini dunatengke kaheno gari nini bagdolo pasang kok seta. Atumip ajo por pai kreisia por malamsi bangso huni kolong. Birta kirib dunlong por hud anke pulis atumsi ang ton cepari dengpon lo. Dok mokapen long kiram teron news fast Karbiang long. Non port face an lockdown ke do bomanta COVID-19 na kiso aphiong nang bat ongsi thekpon long. Lason si Karbiang long sitame anut positive ke klangpen rada tumaphan ke do ke tha kachere ke nang sot pusi pini DC conference hall along therang ke amai kang nipon. La solong non mat kado kawe Craner Cap Hotel along quarantine adim selampon lo lapen Karbiang no Autonomous Council workshop lapen Farmer Growth Center along tame quarantine adim dipon koklo lapu rong arlo sitame prabjin pen village committee seng ponsi la solong medical team tame padu ponsi komat niapi keso lapen singjam kelong aling tame lapu rong arlo committee atung pen selang pon popusi perang kiamai pacetak pon lapen majok sitami hongkewang ahut Maska ve pulote arona tengpen adai enang popusi DC Muku Kumar Soikia pen perangkiamai ningjepon. News Text Report News Fast Karbiang long. Pinya berta lansi pajudok domitap me kardong.